Hello sanibonani nginibingelele babukele emakhaya igama lami nguAnelsiwe wakwaMayeza umshiyana uJobongwane umcanyana uNonkwele and nginamukele kwiBlaqlifeTV mengabe ukuthi bafethu umusha kule channel ngisacela ukuthi wenze kanje kukhona iboxana elibovu lapho ngezasi uvela upress khona usubscribe ulike ucomment ukuze ungaphuthelwa amanye ama episode namanye ama shows osobe sinawo namhlanje ke on the show sizobe sikhuluma ngempucuzeko Maskandi World Cup obekade kuyi World Cup enkulu kaMaskandi ebikhona lapha eMoses Mabhida and namhlanje siniphathele itopic eshisayo bafethu ithi itopic umuthi otholakale esteji kungabe okabani kungabe wona lo muthi owenza ukuthi kube khona izigameko nje zingaqondakala ezenzakele sokhuluma ngazo as uhlelo lethu uqhubeka ngingabe ngisanipholisa amaseko ke sengisho into eziningi ngicela ukuthi ngivele nginikhombise le video engikhuluma ngayo ukuze nazi ukuthi lento esikhuluma ngayo thina sikhuluma ngento esibonile ngento esinobufakazi bayo ngicela nibheke nayo ivideo yomuthi otholakale esteji. Nibonile into engikhuluma ngayo and futhi nesiqiniseko sokuthi ayikho umuntu ozophika ukuthi lapha kuseMabhida ngoba kuvele kahle bathandekayo mina ngiyawuthanda uMaskandi ngiyawathanda wonke ama-artist ngiyawahlonipha ayekho umuntu engimgweqayo akekho umuntu engimgudlayo kodwa umbuzo wami uthi ngabe lelibhodlela elincane litholakale ngaphasi mhlambe ilona elenza ukuthi kube khona ama-artist abekade ethayadlala kuvele kubhedi sound sibonile ubethe eyaperform ukhuzani kukhala ubutswitswitsi esingabuqondi umthandeni wangakwazi ukushaya isiginci sakhe ngisacela ukuthi nginikhombise ivideo encane lapho khona ukhuzani ethu yaperforma khona isound imbedela. Sanibonani bafowethu nenkinga ngicela elingeze imic esebenzayo le mic mangezala iyathuniniza ngicela ingeze imic right. Cabanga ukuthi babukeli niziboneleke nani ivideo kaKhuzani ethi uyazama ukuperform stage isound imhlophe kodwa mase sikhuluma iqiniso impucuzeko ayihambanga kahle uma ngabe uKhuzani eyedwa ekwazi ukugcwalisa iMabhida menicabanga yini enza ukuthi abalandeli abangaka ama-artist amangaka kukhona obahubhe kukhona onjoko omthandeni ushuthi abalandeli babo sebebonke bahluleke ukugcwalisa iMabhida uKhuzani yena ayigcwalisa eyedwa kungenzeka yini mhlawumbe ukuthi lo muthi lokukhona umuntu othile obekade efuna ukuthi asupportage i-event empucuzeko enye into engifuna babukele isikhulume ngayo namhlanje indaba yesikhathi niyakhumbula ukuthi okhozini FM ngekazi kukhona uKhuzani kanye nomthandeni washo ukuthi uKhuzani yena uma ngabe ebhukiwe udlala ngo-12 stage uke wadlala ngo-12 stage ngicela ukunikhombisa ivideo yakhe esho ukuthi sishayile. Zajika izinto angazi mhlambe noma khona sekhona ukugcwaliselana yini lana phakathi kwama-artist o2 ngaphela mengenza i-research yami ngeza ukuthi kwaye kwaba khona ungaboni ngasolinye umthandeni uyaperforma ngo-12 o'clock kodwa uKhuzani akazwile wayeshila ukuthi ngo-12 o'clock uyena ozongena estage nicabangani ngayo yonke lento le anicabangi mhlawumbe ukuthi sekukhona ukugcwaliselana mhlawumbe sekukhona owenza kangcono kunomunye anicabanga ukuthi mhlasimpe uKhuzani uyabona ukuthi hayibo nanga umthandeni esethatha ispotlight samphela u-12 o'clock ngangishila ukuthi imina ozoperforma ngo-12 o'clock noma mhlasimpeke umthandeni wazenzisa ukuthi indaba yesiginci ingalungi kwazise phela ukuthi naye ufuna ukuprove ipoint lokuthi uyakwazi ukuperform eMoses Mabhida kodwa ke lawo akusiwa amazwi wami amazwi kaKhuzani nayi video isale kahle lezo hayi lemdabulele enkosi yami ongafuna ukuphuma stage afuna ukuthanda kabili yaqala phela ukuperform eMabhida hayi ayike babukeli singakhuluma sithini sifike la sithanda khona kodwa ke nani niyazi isilungu siyasho ukuthi numbers don't lie nizibonele nani ukuthi uBlue Nation buhamba phambili sibo
Sibonge kakhulu ke abalandeli abafika bayisupport Sempucuzeko. Siyacela ukuthi na next year uma ngabe siqhamuka le World Cup futhi abalandeli baphulume ngobuningi babo niphinde abalandeli bethu siyanicela ukuthi ni support iBlaqlifeTV ngoba izonilethela zona zishisa inilethele i-evident ngeke sizokhuluma ngento esizwile nizozibonela mathupha ama video. On the next video guys sizokhuluma ngesiginqi sikanjoko. Hawu Nkosi yami Mr Sengiqomile ubani uthatha isiginqi sikanjoko ngiyasifuna ke nami isiginqi sanjoko.